guys, nandito kami sa mansion ni Lolo Segun. Oh, oh, oh. Yung fountain. Happy Fiesta. Oh, ganda ng fountain, no? May vlogger dun, no? May vlogger dun, no? Wow! Look at my mansion, see? Yung paghihirap ko ay, nasulit. Grabe. Tingnan nyo naman, di pa tapos yan. Ito yung aking naipundar. Oh. Ito yung naipundar ko. 1 year lang ako sa Saudi. Grabe. Nakayanggewa ko. Wow, oh. Ayun, yung tatay ko, Don yan. Don. Oh. Oh. Ba? Oh. Ganda. Yun yung mga Oh, happy fiesta sa Ay, Baluban pala. Oh, ganda, oh. Oh, guys, look at the fountain. Oh, ganda, diba? Oh. Wow. Yun naman yung entrance. Oh, tama na. Oh, dream house yan. Dream lang. Oh, thank you guys. Bye.